Dobroveče u emisiji 7+. Južna interkonekcija, situacija u državi i sigurnost u Hercegovini, to su naše večerašnje teme. Moj gost je u Mostaru, on je novinar i kolumnista Faruk Kajtaz. Dobroveče i hvala vam što govorite za Hayat televiziju. Dobroveče i pozdrav svima onima koji nas gledaju u Bosni i Hercegovini i svijetu. Evo, prije nego što počnemo razgovarati o ozbiljnim i teškim temama, želim da vas pitam da prokomentarišete istorijski uspjeh naše reprezentacije, plasman na svjetsko prvenstvo. U ovim momentima traje i doček u vašem Mostaru za našeg selektora. Pa nemojte tako, i nogomet je jako ozbiljna tema. Vidjeli smo ovo u posljednjih par dana da to može se nametnuti kao glavni javni narativ. Osim toga, sport je jako moćno sredstvo za prezentaciju država i njihovog imidža u svijetu. I ja bi to u svakom slučaju nazvao vrlo ozbiljnim pitanjem i temom. A što se tiče ovoga dočeka, dakle, evo, kao što ste i sami rekli, ovdje negdje otprilike par stotina metara ispod mjesta gdje se ja sada nalazim je doček za trenera, odnosno selektora Barbare, za koji je to u svakom slučaju zaslužio. To je naš Mostarac, potekao iz Veleža. To je, bez obzira na način kako je to urađeno kroz dodatne utakmice, kroz penale, ipak veliki uspjeh. Ja mislim da je se ovaj put pokazalo još jednom da je Bosna i Hercegovina zemlja izuzetno talentovanih i sposobnih ljudi, ali da oni moraju djelovati zajedno, da moraju pronaći sinergiju, da ne trebaju tražiti ono što ih razdvaja, nego što ih spaja i da shvate da nije bitno ko se kako zove, koji se Bogu moli, bitno je da igra za Bosnu i Hercegovinu i to ne samo na sportskom terenu, nego i na svim ostalim terenima i u ekonomiji i u politici. Mislim, to je sad malo zvuči, tako da kažem, nadrealno, ali evo, krenuli smo od sporta. Ta reprezentacija je, recimo, puno bolja od nas samih, od države koju predstavljamo, ali to je opet neka druga priča. U svakom slučaju, veliki uspjeh i mislim da je to nešto što će doprinijeti imidžu Bosne i Hercegovine u svijetu, a sad sasvim je drugo pitanje ko će tamo ići s obzirom na cijenu karata. Čuo sam da su astronomske i zaista vjerovatno bi neka samo elita iz Bosne i Hercegovine koja ima jako puno viška novca mogla otići pogledati neku od utakmica. Tu su i vize. Vidjet ćemo, možda nas malo pogura naša dijaspora. Upravo ste, kolega, ozbiljna je tema uspjeh naše reprezentacije, ali ozbiljna, lijepa tema. A u nastavku ćemo razgovarati o ozbiljnim i teškim temama. Poput današnje vanredne sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, nema otvaranja graničnog prelaza Gradiška, Zijad Krnjić ponovo je blokirao. Prvo isplata duga RS-a prema federaciji, pa onda sve drugo. Vaš komentar? Pa gledajte, sada se nešto u Republici Srpskoj entitetu RS kao čude zašto, kako je to moguće da neko blokira, a to je jezik koji bi zapravo oni trebali najbolje razumjeti, jer se tom vrstom političkih alata i mogućnosti blokada obilato koristilo, još uvijek koriste, to u sadejstvu sa nekim drugim političkim strankama, prije svega recimo HDZ-om Bosne i Hercegovine. Prema tome, naravno da Bosna i Hercegovina ima cijeli niz nonsensa, nekakvih nejasnih situacija, mogućnosti da se poslave blokade ukoliko to neko želi. Ja zaista ne želim ulaziti u prave razloge svega ovoga. Na kraju krajeva to je do samog gospodina Krnića, do njegove savjesti, do njegovog političkog stava na kraju krajeva. I vidimo da iz SNSD-a baš i ne reagiraju tako lijepo na ovakvu vrstu korištenja tih alata blokada, iako je oni vrlo redovno upotrebljavaju i smatraju da kad oni to rade da imaju puno pravo na to, a kada im se na neki način odgovori istom mjerom, bez obzira da li ja to podržavam ili ne, zapravo nemam nikakav stav, to je do gospodina Krnića, onda se kao nešto žale. Prema tome, ukoliko provodite jednu politiku, onda morate pristati na to da i neko drugi provede ili provodi istu takvu politiku i da tu nema neke velike ljutnje, nego da je to neka realnost na koju nas stalno podsjećaju svi oni koji se koriste blokadama u Bosni i Hercegovini, tvrde nam da je to zapravo sasvim normalno i da tu nema nikakvih problema.
Druga tema je zakon o južnoj interkonekciji, upućen je u parlamentarnu proceduru. Vidjeli ste koje su novosti kada su u pitanju ove izmjene. BH Gasa više nema, tu je američka kompanija koja je 100% investitor. Čelnici te kompanije kažu da je ovo sve, odnosno južna interkonekcija, u prioritetima Trumpove administracije. Šta vi kažete na to? Pa sve ovo oko južne interkonekcije ide gotovo svjetlosnom brzinom i zapravo pokazuje kada međunarodna zajednica, u ovom slučaju konkretno Sjedinjene Američke Države, žele nešto da provedu u Bosni i Hercegovini, onda se to gura kroz nezamislivu brzinu. Dakle, sve ono što nam se ranije pričalo da Bosna i Hercegovina mora govoriti jednim jezikom, da se ne mogu voditi tek tako sankcije, da postoji cijeli neki mehanizam koji se treba pokrenuti da bi se nešto dogodilo, pada u vodu pred činjenicom da se južna interkonekcija implementira svjetlosnom brzinom. To što BH Gasa nema zapravo u cijeloj ovoj priči, u novom zakonskom prijedlogu, to je još jedna usluga trojke Draganu Čoviću, koji znamo od prvog trenutka i za vrijeme starog ambasadora, odnosno još uvijek posljednjeg, novi je samo gospodin Ginkel je samo otparnik poslova. Znamo da se gospodin Čović jako protivio ovome projektu, smatrao je kako treba napraviti neku novu kompaniju, međutim, očigledno su se neke stvari tu promijenile i ovdje se pokazuje zapravo ta hajmo reći, ekspeditivnost međunarodnih faktora, jer u Trumpovoj administraciji novac je jedini pokazatelj svega onoga čime bi se diplomate trebale baviti. Zapravo, on je tako postavio stvari. Mi nemamo ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, što iz moje lične perspektive je neka vrsta diplomatskog problema. Sve je to svedeno na otpravnika poslova, koji su opet manje više samo jednim tisnim pitanjem. Uglavnom imamo, dakle, pokoje saopštenje iz ambasade koje je onako dosta uopšteno. Očigledno je da je zapravo ambasada u Sarajevu pretvorena u neku vrstu prirodne komore Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, pogotovo nakon gašenja svih onih programa koji su bili vezani uz USAID. A što se tiče južne interkonekcije, moram da kažem da je to projekat koga je na neki način Bosna i Hercegovina osuđena, s obzirom da svega toga nema bez Hrvatske, a da ni tog cijelog projekta na kraju krajeva nema bez američkog ukapljenog plina na Krku. Dakle, čini mi se da se pomalo prebrzo ide u cijeloj ovoj priči. Bez obzira na tu neku hitnost i žurnost koja se spominje, ipak su ovo kapitalne investicije, mora se dobro porazmisliti oko utjecaja na okolinu, oko ekonomskih utjecaja, na kraju krajeva demografskih, privrednih, koliko će to skupa nas sve koštati i tako dalje i tako dalje. Sad čujemo da više nije u igri samo plinovod, nego da su to i plinske elektrane. Jedna bi konkretno navodno trebala biti u blizini Mostara. Kako će biti njeni utjecaj na okoliš, koliko će ona biti potencijalno, eventualno opasna. Dakle, sve su to pitanja na koje treba odgovoriti i ne baviti se tom logikom svršene priče. Hajmo mi to što prije završiti pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Osim toga, čini mi se da su ovo nekakvi uslovi u zakonu koji ne bi prošli ni u jednoj ozbiljnijoj europskoj državi, čak ni ona koja nije članica Europske unije, da se u tekst zakona zapravo implementira ime kompanije koja će to provesti. Tako da me to jedna ovako poprilično čudna stvar i tu se zatim pojavljuje gospodin Flynn, koji je rođeni brat Michael Flynna, koji je opet lobista Dodikov u Sjedinjenim Američkim Državama, nedavno je bio tamo i on se sprema da dođe u Banja Luku i održi nekakav ekonomski summit i forum, čak misli i sjedište svoje organizacije tamo premestiti. Nekako bi to previše izgleda kao neka privatna varijanta koja je zaogrnuta tim velikim američkim plaštom, ali moramo se naviknuti na tu vrstu komunikacije. Očigledno je da je samo američki interes u Trumpovoj administraciji važan u diplomatiji i nije bitno kako će se do istoga doći. Tako vidjet ćemo kako će se ove stvari
odvijati. Bosna i Hercegovina treba plin, ona treba alternativni pristup, ali ja mislim da ipak trebamo puno više transparentnosti, puno više uključenosti naših stručnjaka u cijelu ovu priču i da vidimo šta mi to konkretno dobijamo, šta eventualno gubimo cijelim ovim projektom. Prije svega tu mislim na ekološka pitanja i pitanja da li je to se skupa sutra eventualno isplativo, jer zapravo suština leži u tome da plinovoda ne treba ako nemate konzumenata, ako nemate kupaca. Kupaca zapravo nema u Hercegovini, najveći broj kupaca je zapravo u centralnoj i sjevernoj Bosni i zbog toga je došlo i do ovih širenja krakova koji su najavljeni, što će opet poskupiti projekat. Tako da vidjet ćemo šta će na kraju biti, ide se brzo i ja bih volio da to sve prođe na najbolji način, ali ipak pozivam na jedno zrnce razuma, da vidimo šta mi to zapravo dobijemo. Mislite li vi, kolega Kajtaz, da je, kada bi došlo do izmjena tog zakona, da bi oni doveli do ozbiljnog narušavanja javnog interesa? Tako smatra Transparency International u Bosni i Hercegovini. Oni kažu da izmjene te predstavljaju opasan presedan i kao takve da nose rizik za narušavanje javnog interesa. Pa naravno, javni interes je nešto što je najvažnije u modernim demokratskim državama, ali očigledno je Bosna i Hercegovina neka vrsta ekonomske kolonije, način na koji se sve to skupa implementira, na koji se predstavlja. Evo, danas sam čuo da je neko izjavio kako navodno je južna interkonekcija će dobiti taj sigurnosni kišobran NATO-a i sve se to priča i to od strane vrlo ozbiljnih ljudi dok u trenucima dok Trump najavljuje izlazak iz NATO saveza. Dakle, ja tu ne vidim nikakvu logičnu vezu da bi NATO savez sutra iz koga bi izašla Amerika štitio Ameriku, potom štitio američku investiciju u Bosni i Hercegovini ili u Federaciji BiH. Dakle, puno je tu nekih stvari koje se događaju tako usput, najavljuju se velike stvari, nas se tjera da vjerujemo na riječ, da u sami zakon unesemo ime kompanije, znači nije bilo dovoljno da će to biti američka kompanija, nego čak i ko će biti, to je nešto što tržište neko jednostavno ne priznaje, mogao se raspisati tender, pa kaže pa dobro, to mora biti američka kompanija, ali može i biti 4, 5, 2, 3, koliko se javi. Na ovaj način mi zapravo stvari dovodimo do samog kraja već u samom zakonskom rješenju i to je igranje na sigurno. A kada iza vas stoji država, kada bilo da je to entitet ili cijela država Bosna i Hercegovina, onda ćete vi puno lakše naravno dobiti neophodne kredite kod banaka koje će potrčiti da vam dadnu. A ako kada idete kao sama kompanija, to je već sasvim nekakva druga priča. Osim toga treba vidjeti šta je sa državnom imovinom, kako će se sve to skupa riješiti. Predlažu se opet preko koljena zakoni tipa da Kvinta donese nekakvo rješenje koje neće biti u neskladu s odlukom Ustavnog suda koji je rekao da je to imovina Bosne i Hercegovine, ali da se to entitetima i nižim nivoima daje na raspolaganje. Znači opet neka ekvilibristika, nekakva gimnastika koja je moguća samo izgleda u Bosni i Hercegovini i nigdje više. Evo, pomenuli ste zemlje Kvinte. Federacija je usaglasila svoje stavove kada govorimo po pitanju državne imovine. Istakli su da isključivo država može biti vlasnik državne imovine. Pridružio im se i čelnik HDZ-a Dragan Čović. On je tražio da se pitanje državne imovine rješava istovremeno s pripremama za izgradnju južne plinske interkonekcije. Šta se u konačnici može očekivati? Pa može se očekivati pritisak, dakle da se to što prije riješi, da se to završi iz nekog razloga. Čovjek je jako zainteresiran da to ide skupa zajedno. Znači, moramo znati da ukoliko dovedemo u pitanje državnu imovinu i taj model koji se bude primjenjivao na južnu interkonekciju će se primjenjivati na sve ostale stvari. Dakle, to nije samo južna interkonekcija. Čovjek ima čak i datum kada će se taj sporazum navodno
potpisati u Dubrovniku i na taj način pokrenuti ta investicija. Dakle, da još jednom ponovim i da zaključim na neki način ovu temu. Bosna i Hercegovina treba plin, trebamo energiju. Moderni svijet će trošiti puno više energije nego što je to trošio onaj svijet prije digitalnog doba. Dolazi nam umjetna inteligencija. Jako puno energije će biti potrebno i više se neće baš tako strogo gledati iz kojih izvora ta energija dolazi. Bitno je da je ima. Bosna i Hercegovina mora da razmišlja strateški dugoročno. Jedan od tih projekata svakako mora da bude i diversifikacija plinskog tržišta u Bosni i Hercegovini, ali ne pod svaku cijenu. Dakle, mi to trebamo, ali trebamo imati u vidu i interese građana Bosne i Hercegovine. Istovremeno svjedočimo narušenim odnosima između HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a. Na to nismo navikli. Milorad Dodik u februaru je kritikovao Dragana Čovića zbog fotografisanja sa Thompsonom. Zatim su vlasti RS-a osporavale obilježavanje godišnjice formiranja brigade HVO u Derventi. Onda je u Banja Luci napadnut konzul Republike Hrvatske. Šta bi sve ovo moglo značiti? Pa i sve i ništa. Dakle, ja mislim da je to jednostavno neka vrsta folklora političkog koji će se događati. Međutim, koalicija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine je daleko najčvršća koalicija u Bosni i Hercegovini. To sam više puta isticao i govorio. I to što se događa na nivou nekakvih pojavnosti, pa čak i incidenata ili razmjene nekih navodno oštrih mišljenja, to vam je za domaću upotrebu, za interstranačke dogovore, pregovore, razgovore za vlastite birače, da ih se uvjeri da su oni stameno na pozicijama kojima su i prije bili, a da je saradnja sa SNSD-om ili s druge strane HDZ-om u stvari pragmatična saradnja s kojom se kontrolira politička scena u Bosni i Hercegovini po principu kad tamo odgovara to, mi ćemo se dogovoriti, zajedno izblokirati. Kad nam ne odgovara, to nećemo napraviti. Sve će to biti do izbora dok se eventualno ne sastavi nekakva nova koalicija i na nivou država i na nivou entiteta i sve su to stvari koje su čisti folklor. To nema nikakve veze sa suštinom politike koja ostaje jednako čvrsta kao i prvog dana. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.